ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwarta mo din ato yan. At daw may asa nga ilay. Awan pa ipasangog kadakwada. Ay so, sayang lang ti kwarta, no arak mo ila ti pangigatangam. Italaang mat nga umay tigagayem kao. Nabayag adi kam nagkikita. Uray kasano kapatid de tagayim mo. Jak lakit di ipalubos nga arak ti ipasangom. Ado tinatenggita ang mabalin mo nga ipasangom. Ay, unay mo day tuyan. Apay ayaan nagimot ka. Nagagitak mo do'y baunak. Rumbang lang nga tulungan na kadagiti trabaho. Nang runa no adda papana. Tultulungan kami ta. Ay, siyak pa'y timang pakpakan ka nagiti baboy. Kung nagadua manok. Pakanum tuman idan at adda papanak. Ay, nagimot laki din ayah na ito'y atuyan. Noon ay ganandan ti kwarta, di nan kaya timang day. Ay, napukawan ka di pare. Naliday ka, Mike. Ay, hindi nga mintuyan ko pare. Dumaw dawatak iti igatang ko iti pagsanga ilay. Dada sumangpit agayem ka. Di na kaya timang day. Kaano asumang pati sa nga ilim ay paray? Inton alal daw pare. Kastoy langan paray. Magparti ka iti manok yaw. Sa nabalita, marami kang manok. Gumatagak met iti arak ta umayak iti balayaw. Kasanungay numamuan ni tuyang ko pare. Apay bilbilangan na dagiti chicken yaw. Ay, san mo't kidi Matlagayam! San ka di nga da na pananda? Di nanto amaw nga da parjam. Ta naibus tayon ton no makasangpit. Ay, sige man nga rod paray. Inak man mang partay. Umay kan tunwal aldawa nga rod paray. Una, mangalak iti arak. Mapanak pa iti barangay yun. Maray, papanam ka day. Nakasukat ka, mat. Mapanak iti ayan ti may sa kabagyak maray. Si Mangpert anaggapu ijay abroad. Inakmet umiliw Nabayag ngamin ijay tanagaw awir iti apo ko na. Ay, imbag man, Maray. Ay, sigurado. Adda ipasarabo na kan ka. Bareng amaray. Nabayag ngaminin ijay. Italaang asumangpag. Ay, kaasiman nga rudan ani pari badong ang mga sikaso kadagiti baboy yo. Kandagiti ado amanok yo. Dumaw dawat kat itay iti kwartana. Ngamjak inikan. Ay, apay ngay adi mo inikan. Kat nagagat mat amang pakan kadagiti dingwen yo. No pagbarkada na mulaang ay sanon. Sayang. Ay, unay kamutan, Maray. Apay ngay nga imutam ni badong mo. Sagpaminsan laang mat adumawat. Ay namaray, no arak to pa'y mulaang ti pangigatangan na. Saanon, tasayang ti kwarta. Nabiit kalaan naglako iti baboy mo. Di kalakot inikan mo't ni pari badong. Dito'y kapay barangay hol kagawan. Mapanak basit iti balay ni pari badong. Huwan, Kapitan, siyak pati on duty ita. Dua kami kanikwarog. Unagam awamay. Sumangpit pala inton umay alawas. Nasaya at no sumangpagtan. Medyo nabayag ti bakasyon na. Impapas mo ti luko ti nagbakasyon. Awampay ka may baon kun iji balay asumakdo. Kain agkayaw iti pagsungraw. Dala ka nga agpaiso nga ibabaon ni kwarog ta nagagat. Nasingpit pa'y. Imala kanyak iti kinasingpat kan kinagagat. Ngata, Kapitan! Ay! Na. No sa anak anasingpit kan nagagat. Apay imbutos dak nga raw kas kapitan. Pag gusto ti isa sangpit ko, pare. Adan ti bagbagam asang hailay. Wait paray. Umundag kan, tayam amukay, tigayam ka. Ito tayo paalam nga anak. Awata mo. Ay da, nagkana sa'y. Nagyaman ak pare Umundag ka, tagtugaw ka pare. Oops! Pare Bilyong, iyam amaw, ti Kapitan May, dito'y kabildatan. Ni Parinteng, pare.
Maragsa ka na kamakamamukan ka, Kapitan. Iso tigayam ko, paray. Ni Pari Milyaw. Maragsa ka nak makaamukin ka, pare Emilio. Awagan kan iti pare. Kumparik mat ni kumparim Badaw. Pakay dayawak. No awagan nak iti pare, Kapitan. Sige. Uminom tayo nga ro din. Idigar si... pare Emilio. Insan, arig na sang-sangpit mo, ngam agawid ka kadain. Ay wan insan, tadagiti dingwan may. Amangan no saan nga asikasuan na imbag ni Badong Kao. Saan ka de ako na nagagat ni Badong mo, insan? Nagagat matkit day, insan. Nga may mayat jay adda ak ijay amang kita. Amangan no adda manen barkada na ijay balay kat maliwayan na. Adakan ka day tano, di ka nagbayag ditoy. Ay, agyaman ak kadagiti inted mo akapay kanda dumapay insan. Ay, basit la day ta, insan. Nagado kayo mat ngamen, iso nagbibingayan yon. Ay, wang nga ro din san, adu kami akabagyam. Ada ka magaya man tuyak. Nay, kanya nga day taawit ma. Jay man inted ti kasinsin ka. Ha? Basita ka pay, sabon, chocolate kan bang banglaw. Payasaan ka maragsakan, iti ininted na. Kasanaw, namnamaag ngay kanak kumay ti dulyar ngam san mo. Nagadol lang aro din day tainted na. Tarigagayang pay lang may ti dulyar. Kit dolyar may tinggatang na kadagita imbunong na kada kayo akabagyan na. Naggapo nga ro di Jay Abroad. Adu kuma ati itad na. Napan ni Jay Abroad tapno agurnong para iti pamilya na. Saan kita para kadagiti gagayim na? Imot kit di Ay, saan nga imot tada itad na? Ti imot kit Jay dawatay lang aruday. Di pa'y lamang tay. Day Jay ati imot. Anya ti kayat mo asawan. Di mo ka di makita Jay asaw. No agkinkinit iti tulang. No dawatam kit agnger-nger. Sana mang tay, oray ka balay na. Kas Jay ti imaw. Dandan iti anibersaryo ti kasarta tuyang. Partyenta ti may sa ababoy. Taya banta mo dagiti gagayam keng kabagyan ta. Anya? Ay sos, saan abas ta ipasida ti baboy ta? Naglalaingan ngay dagita. Nagngina ti kanan ti baboy. Unay kalaki din aya. Ado mo ti baboy mo. Saan ka malugay? Uray, jaklakit di kayat. Oray nagpakanla kumatin tulong da. Saan mag? Sa mukat ipasidan kadakwada. Ay, di nakpay mapagustuhan, mate. Anibersaryo ta nga rod. Intalamanganan iti restaurant, mabalinin. Ilagip talang metal daw ti kalay sata. Nudwa talang, sanay. Ay, umpay ganas, mate. Naggagita nga agpakan ka naglinis iti kulungan ti baboy. Hindi nakpay mapagustuhan, mate. Hey, Pigsaam tay bagbagam tadyak mangag. Mare, nakitakmat ni Badong mo amang digdigos iti baboy yaw. Ang nakamisuot mait. Kaya nakitday na partyan mi kanuti may sa ababoy may inton anibersaryo may. Apay adi mo kayat kat adu met ti baboy yaw. Nagngina ti baboy. No ila ko may, di ada kwarta may. Ngam no partyan may, anya ngay ti kwarta may. Ay, maasya naklangamin kan ni Badong mo. Naggagat. Ang di mo matpagustuhan no adadawaten na kan ka. Wana, saan mo ngamin nga no ti daw-dawatan na? Ngam kayat na kumamot ti ag-relax. Apay, saan ang makarelax no adunto ti kwarta may? Inton ila ko may ti bagbaga na apartyan na? Saan la akwarta ti makagapo tapno makapag-relax? Wano maragsakan mat ni Badong mo, mare. Kayat na siguro, jay adapasken ang mapasamak. Nagastos ti pasken. Banog pay. Kano iti restaurant ti panganan may? Sana kun ngaglutaw, kan aginaw.
mo ka dinaayo ni bakit mo, itikid daw mo agpasken kayo inton anibersaryo yo. Ay, di na kayat pare. Imot nga men, nituyang ka. Sayang. Agparti tayo kumaiti baboy inton anibersaryo yo. Nga maday singasing ko kan ka, pare. Ha? Kasano kuma pare? Saan mo met siguro apakabasulan? Tas ikamat kang runa namang pakpakan kadagiti baboy yo. Kan mang daldalos iti kulungan da. Ipagam, ta tingitingan ta, nung mabalinday ta kunam nga isingasing mo, pare. Umasidag ka kanya. Tayarasas kukan ka. Ah, haliman nga raw nung mayat mo laing. Kastoy, pare. Ha? Mabaling nga ta dahi ta, pare. Gumatangak man iti dua supot at tinapay kanarak, maray. Na, maipulutan ka di tinapay, kabadong. Ay, saan may apulutanan ti tinapay, maray? Ah, Ibabad ko ti tinapay iti arak. na, taapay nga ibabad mo. Saan ko mabalin nga ibaga, maray? Ah, Pasensya kan, secret. natadapay pa sikri-sikrit mo. Ay, wala, barang agbaligay. Kidawag, saan mo asasawin timbaga ka? Datalahin ti makamaw. Malaman lang, tapno di mo mo't kunaan na sa lawasawak. Ay, kasta, tinasingpait akagawan. Masyanak ngamin kan ka, kabadong. Amaw ti sasaadaw. Sige, pare. Ibabad mo amin na tinapay iti arak. Kalpasan na. Ipakan mo iti baboy. Akayat mo amaparti. Mabartag nga tatibaboy, paray. Numakan namin na tinapay na ibabad iti arak. Anya kita sana mabartag. Ala, agawa amon. Tama nga no sumangpot ni tuyang mo. Halingarod, tay patug ko ti arak iti tinapay. Ngayong kabil ko iti basit at timba. No simagapsepan ti arak iti tinapay. Ibakan mo ni ti baboy. Kita ti mapasamak. Ngam, pinadas mo kadiday tuyan, pari milyaw. Ammo kaya no saan ko pinadas. Saan ka di at ipadas ti pakasurusuruan pare? Sige. Tadapay pa pa na. Nabartag nga agpaiso ti babawi. Ay, nakipagatin ni Tuyang ka. Nga dag sakit a babawi. Tuyang! Umay ka dito yung kulungan ti babawi. Masakit ti may sa baboy ta. Pag kunamot ang masakay, awan mo't ang sakit ababoy ta, tapi na bakuna akmat amay. Umay mo nga min kitain Sana makatakdair. Di na pa'y kaya timangan. Sigay, taumayak dita. Ay, darasama. Ay, day tanay. Nakaidalatan. Di na kaya timangan. Apay nga agsakit mo't nga agpaisaw. Ay ingkayaban ti veterinaryaw. Veterinaryo nga. Parjam kidain. Nung makita da nga da sakit ti babaw, iraman da pa ikalay ti daduma. Kamaalisan ti daduma babaw dito kabildatan. Ay delikado nga raw no mairaman ti daduma. Mala, ingkaibaga kada kapitan, tapartin nyo nga rudan. Wain ta si bibiyag pay. Numatay, paikali da. Ay awan maramanan. Hintay ujay balay paray. Hintay parjam ti nabartag ababaw. Anyat ko lang pare. Nabartak. Uwan paray. Hangam, di mo ibagbaga Ti amo ni tuyang kaw, kit masakay. Ha? Ay, aguray ka man. Anyat inaramid mo ijay baboy. Pinakan ko iti tinapay nga daarak na. Na. Isuan na bartay. Sana mga daing. Pagarupan ni Marituyang, masakit. So, nagmayatin ang maparte. Ganun ba? Exactly, paray. Imutan nagtumay. Ay, pag madyan na numabinsan tinaimot kay, ta makapanunot ta iti madi apamuspusan. Ang paray, madimet at inaramid mo. Binartag mo mutin jepig. Ay, lawlawag kunton kinituyang kaw. Asaan anasaya at tinaimaw.
Happy anniversary, tuyang my love. Happy anniversary, met. Buddy, my love. Ay, nagpasken ta adi na oras ta nagsakit ngamin ti baboy ta. Ay, sorry tuyang Saan na nagsakit, ti baboy ta? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kuha. Gaputa, imot ka. Binartag ko ti babaw. Tapno mapilitan ka amang papartay. Isu asuri tuyang Ha? Ay, sorry mo't badong. Aglablabesak gayam nga agpaiso. Saan mo ko mga inaramid ti kasta? No sa anak nga imaw. Ay, agyaman tuyang tanaka-amiris ka. Ay na toyang. Di mo ngamin imutan ti asawam. Tapno di nakasiripan. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sa balipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. The MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka di ti maipaimikan ka, kabsat. Umay ko kung maireklamo ti kanayon a panagpukaw ti manok mi, Kap. Awan ka di ti atap mo amang taktakaw iti manok mo, kabsat. Awan mat, Kap. Awan pa'y mat tinakita mi. Masapul nga adamanin agrunda, no kasta. Adda pa'y agpukaw uray tengat aldaw. Ha! Adda pa'y nakita mi iti bigat. Idi madanon ti sardam. Awanon. Yay. Kaawatan nga iti aldaw ti pan nakapukaw na. Kasano daytan nga ita? Ay, saan nga amo no aldaw no rabi iti panagrunda da? No asino nga min at yagtatakaw. Hay, talaga aparikot. Ang mga numaibos ti manok mi. Basag, ay naggapukan samot di ta barangay hall balasang ko. Wan kapitana, napan ko imbaga ti kanayon apan nakapukaw ti manok mi. Na, agraira manen dagiti agtatakaw. Hay, wan nga rod kapitana, ado tinapukaw ang manok mi. Ay, ipupok mo nga min ati manok mo. Kabayatan adi pa'y naduktalan no asino ti agtaktakaw. Wan nga rod kapitana, day tala ang tamasapol nga ado ti pagpakan no ipupok. Imbag ti bulos, tamakasarak day ti kanenda. Ang no kastamot nga agpukaw, saan ka di amay mayat no ipupok mo? Alangan nga umay daalaan iti pupukan. Sa bagay matkit di kapitana. Sige, ipupok ko pa'y nga rod ida. Masapul nga galibtak kayaw, usay. Awan pa'y nga min ni kwarog. Sika pa'y ti mangisandikan kwa na. Wala, kapitan. Agwaras kami nga kakadwa. Taano makita mi no sino ti managdada, guys. Pares-pares kayo sagdudwa kada purok. Sawaran niyo ti masakupan. Arigla daw ka. Ikagumaami at tiliwan tagtatakaw. Salbag tumag ngamin dagita nga agtatakaw. Imbag nga awang kumaparikaw. Agraira damanan ka. Sige, kayon. Sapay ko adda maisang patyo ang managdakdakas. No da matiliw, may uludom may ditaw. Wun angem, alwadan yaw. Saan nyo adang ranti matiliw yaw? Wang ka, saan kami mo't anaranggas at anog kay? Naanos kami makal. Day, anya dagita luplupaw. Apayaya pakibiyangam da kita. At na nga laak. Ipan ko itaglakla ko iti wagwag. Kayat mo asawan, puro wagwag dagita.
Agbalin a wagwag no makadanon ton ijaglaklako iti wagwag. Ibagaman kanyak no nangalaam kadagita agduduma alupaw. Ay saan man natila damdamagay. Ang mga numapay ti gandat ko nga ramiday. Mas daawak man kan ka ba daw? Kanayon ka pumanaw. Jak amaw no sa dino ti papanam. Uray pumanawak tagawid akmat laeng. Awan pagparikutam. Ang no sana nga gaway, dayta ti pagparikutam. Awan ka di tinadlaw yung agtatakaw. Awan magkapitan. Amo da nga grunrunda kamay. Ngim awan siguro makita da nga grunda. Ijay danto siguro nga gunay nga agtakaw. Kasanaw ti pan nakasalaw ya oya kadagitang agtatakaw. Hay! Amo da mater aramiden da nyaw. No makita da nga imadayo ti tanaw. Iranada ti agtakaw. Dayta itatirigat na. Sipsiputan nyo ida. Ngam sipsiputan da kay met. Nagsisinipok kami na. Makita no sino nalalaing. Paabak kayo kadi atanon. Ngim, dayto iti pakaabakan mikap. Anya ti pakaabakan niyaw. Kastay, mano kami amin at tanaw. Siyam kayo atanon. Apay adinamag mo dayta. Mano mo amin ti populasyon ti kabildatan. Kurang nga 4,000. Dayta ti ko nakaparikaw. Nagaduda. Idinto tabasit kami laang. Saan mo nagtatakaw amin dayta kurang nga 4,000? Man-manala siguro mo't iso nga in kaagrunda manan. Inakas mo ka di tay linaba ka sapatos kan jacket mo, inteng? Ha! Ina! Nagapuak iji barangay hall. Kasano ko mga inakas ko? Na, Ay. apay ngay nga awan ijay nangibilagak. Ay, awanin tayo original a sapatos ko. Sapay nagngina. Ay, Awan ijay rabaw ti bato, anang ibilagak. ha! Pati jay jacket mo, awan. Ay. Apay ngay. Ay, biro ka ma! Na, pangbiro kak kumangay, saan kumot nga inakas? Ay, Linabaak, ngem idimapan ko akasen, awan mutan. apay ngay. Saan mo't amag na jay sapatos? Jay mo't jacket. Saan mo't maitayab ta na puskol? Nadagsin? Mas daawak nga rod. Ay. No awan tinangala, adda ko maijay nangibilaga. Apay akas tatarupam, kapitan. Madinsa mo ti aldaw mo. Mapukpukaw ti linabaan ni Banang sapatos kan jacket ka. Iya. Ay. Ay, na yan. Muray ta karuba may. Ibaga na mapukpukaw ka no ti sinampay na amaong. Kabarbaro ka naw. Ay. Madiday to yun agpukaw ti linabaan. Pati sinampay agpukaw. Alangan mo't apati sinampay ti tattaw ka rundaan may. Agraman ka di linabaan kat iti unag ti balay ti pangisampayan. Kasanon ngay no nabasa. Kasano amamuan no asino tinagala iti sapatos ko nga urig. Ay, Anda pa kabigbiga kat iti dadya sapatos. Anya nga ti pakabigbigam kap. Sinuratak iti pintel pen jayan ti swilas na. Pati dapan na. Adanagan ko. Diyo ko na apati jaki. Mau, kada mapakabigbigam. Ada ije unag ti kwilyo na. Adanagan ko ije. Pati ije unag ti bulsa na. Adamit nagan ko ije. Kaman kay di luto to insangpit ko to yan. Nagapwam ka day, tanda pa insang put mo. Saan mo na damagay, ng kakiiluton? Agoray ka man ba daw, pangal-alaam iti gat-gatang mo kadagit isang sangput mo. Ay kat bukod ko mo ta diskarte No awan ti diskarte, agrigat ti bagay. Anya kumangay day ta diskartay. Ibagaman taramidak magtapno magatang kumuti kayat ko agatangan. Anyaya ti kayat mo agatangan, taikang ka. Agpaisaw, ikanak iti igatang tao. Wala no ka ba ila? Angam no saan? Ay kat awan na. Aganos ka, nukurang ti kwarta. Pagpapintas lang, mat. Tapno ibagadaan na pintas ti asawam. Ay way, nikang ka. No pumintas ka, apalan daktaw, tanapintas, tituyang ka. Maribanang, di mo ka di madlaw a puminpintas ni Marituyang.
Madlaw ko nga rod. Pumudpo daw. Kan mayat pa'y tipukis na. Bagay na tipukis na. Ado pa yan ti makitak abaro akaws na. Ay, awan mat ti amok ngayon lako da. Pangal-alaan na ngay iti igat-gatang na. Dayta mo ti pagsidawak, Maray. Saan mat nga umay gumatgatang dito tersinak? Isang sangputan samot ni kabadong iti ilutluto na. Madlaw, asaan nga agrigrigat? Saan ka de, Mare? Saan ka din nga may imut utang kan ka? Saanon? Binayadan na pa yan ati utang na. Umay kumaditoy. Tadamagan tano nangalaan da iti kwartada. Ibaga na pa nga taya no nangalaan da iti kwartada. Saan ka di ano maminsan? Kat saan ang makailimlimad ni Marituyang? Sa bagay, ibaga namin na sikrito na. Win saanan a sikrito no naibaga na kadata? Naimbag abigat yaw kukumaray. Ay, nahiitaman pa'y, Mare. Nabayag basit adi ka imimbay di Twitter sena Wen nga rod sakat. Inal daw apo minpintas kamat, Marituyan. Ay, nagmayat adang ganday tan maray. Pimintasak ka di mo lang. Ay, madamag ko man, Mare. Nagalaam ka di iti kwartam. Ay, asino kumapay nga itimangtid iti kwarta ko kumaray. Siyempre, ni Badong ko Anya ka di ti trabaho ni Badong mo. Saan mo't asigod nga ado ti kwarta na? Nga rod Dinamag kaw, ngam kuna na mo't abukod na kano adiskartay. Ne. Anya nga tangay dayjay adiskartina, Mare. Di na mo imbaga ko kumaray. Saan man nga iso ti pagsaritaan tayo? Agmamaritis tayo kiday! Itaylaan nga imay ni Marituyang ijay Teresena. Kat adda na ibaga na ang nagsiddaawak. Anya ngay dayta dungo. Madlaw nga ado ti kwartana. Ha! Di na magmino pangalalaan na iti kwartana. Ang kunana mo't abo kod adiskarte ka no ni Badong na. Dana. Anya ngay adiskarte dayta. Dayta nga rudmat ti pampanunutag. Awan mo't ti amok at trabaho na. Kan awan mo't inlako da. Ikagumak aduktalan do anya dayta adiskarte na. Ti may sapay aburbur siya. Apay adi na ibagakan ni Marituyang ti husto apangalalaan na iti kwarta. Nasaya at nagkita ta dito'y kalsada, paray. At ka di pagsayatan, ngayon paray. Kaya't kulang adamagan no anya ti pakakumikumam ita. Apay ay damdamagan paray. Diyak mo damdamagan, no husto mo't laang, tararamidin niyo, yung barangay hall. Anong ibig mong sabihin? Anya mo ti kaya tasawain ti panagdamag mo, no anya ti pakakumikumak paray. Dakas ayat agdamag. Panakibiyang, itibiyag, dahi taramid mo paray. Ha! Saan ko bibiyangan ti trabaho? Iso asan mo mo bibiyangan ti pagsapula? Saan apan nakibiyang pare? Damagak lang. Mala, tanda pa na. Na. Inak man nagdiskartay. Nakasukat ka matinteng. Papanam ka de. Inak man dita sa bali apurok. Inak kita nagiti agrun-runda at tanaw. Nasaya at med. Tapno maduktalan nyo no asino ti agal-ala iti sinampay. Amangan no isumot lang tagtaktakaw iti manok. Matiliwan lang ti awanan baan. Jak pulos pakawanan. No asino mo't nga taaday tangag tatakaw. No taga dito nga tawon no, naggapo iti sabali a barangay. Saan nga sigurado na dyan ta maduktalan tumitlaan. Sigurado asaan mo amakitan tinapukaw a sapatos kan jacket mo. Sayang nga ron dagi dyan. Nagninapay ba't nga ron? Ti lalaki ang magmag na. Kasla jay jacket. Ken sapatos ko ti suot na. Asit gakman. Naimbag abigat mo baraw. Mayat man day ta sapatos ken jacket mo. Ay,
Apay, mayat matlang dito kapitan. Kita entaman ti dapan ti sapatos mo. Ni, apay nga, kita ti diapan ti sapatos ko. Basta ikatanta. Kita akman. Uno ipangatom langan ti sakam, ta kita enta. Di talaga yam, kapitan. Sige ta, ingatok. Anya ti makita man nakasurat. Ni, apay nga nakasurat mo ti Kapitan Inting iti diapan ti sapatos ko. Ita. Kita mo ti nakasurat iti bulsa ti jacket mo. Agun man. Ni, ada man ang nakasurat nga Kapitan Inting? Apay ngay? Ti kayat na sa winday ta. Uluden ka nga ipan iti barangay hall. Agtatakaw ka. Umay ka. Saan Katno ginatang ko dito kanitatabwad yung. Katno adupay ti inla ko na iti dadu mga wagwagan ije ili. Intagaron iti barangay hall. Napayabak ni pare ba daw? Makitam ka di day ta inlakom iti lalaki pare. Adapay kano inlakom iti wagwagan iti ili. May sa ti kayat asa winday ta. Si kati agtatakaw. Kapag padalang mo ta pare. Naa. Apay may salang ayat ipuraw a kabalyaw. Naa. Di ka makalibak. Ta ada nakasurat anagan ko dita jacket. Kain pantalon. Kay, alam ka di na kita pare. Jacket nga alaanin da kita. Ang bayadam amin at tinakaw mo. Kan amin ang natakaw dito kabildatan. Kan bayadam! Ay, awan mo't pagbayad ko pare. No awan pagbayad mo. Ije pagbaludan ti pagbayadam. Pagbaludan. Ay, sana pare. Na. Ay, karigata kabayadan. Ay, pagawanan na pare. Di na kipabalod Ay, karek. Saan kon nga ulitin? Ay natatabadong! Uray kasanuti pa nang ilimad mo iti mading aramid mo, maduktalan tulat ta. Agbaliw ka nga minan. Kasayatan, saan kan nga agtakaw? Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Itaman pa yung kail. Nagbayag kamot dita sangot ti Sarmeng. Naa! Ada kagayam dita kwarog. Kunak no ada na panam. Nujak agkamalay. Kadwam manay ni Tata Duraw. Ha? Gusto akaday. Kwarog. Kasano nga amaw. Nakita ka nakatakdar dita balasiw ti kalsada. Si kalakit di tururain na. Papanan nyo kaday. Ing kami labasit agpasyartawan ni Banang. Agpasyar? Kasano nga iti trabaho may di barangay haul? Agsubli akmitla dagos. Mapanak tumit lang iti barangay haul. Masapol nga agsubli ka dagaos. Tadun tumanan ti mangsapol kan kay di barangay haul. Win! Promise! Babalik ako! Nabayag akong dito, pare kapitan. Kung naklakit dinusaan kan nga umay. Nakita ka si mangpet ni Kwarog. Intakit din iti papananta. Mainiwa kun iti napintas a balasa. No itay pa'y kumaarimwar ka. Di itay pa'y anakapanta. Si mangpet tumit ni Kwarog. Sapay sumada. Amo na ka di ti papananta, pare kapitan. Delikado no maamuan na. Agi pulaw. Iwaras na. Inton kuan balunatan nakto ni Banang. Asus? No siya. Jak ipalubos nga da idulin ni bakit ko abalunet. Ibalang ko Saan ko ang mabalin nga ibarsak ti balunot ni Banang no bilang? Apay, kabuteng mo ni bakit mo?
Saan ko akabutang tadong dungwak? Iso, bye-bye akla ang tibalunan. Nakita ka pimanaw manay, ti balyudo nga kapitan, tuyang. Tapay abalyudong ako nam. Kanayon ko makita rumwara kadwa na day aduraw. Sa dino nga iti papapananda. Day tangarod kay. Ay, masuro na kitikas diya klase a kapitan. Balyudong ako na. Umapal ka laang, tasanda ka akadwa. Anya ko mga iti apalat. Diya kinabalyudong da. Ay, imbaglakit din, tasaan ka akas diya, iba daw. Adda nga min panunot ko, tuyang. Diya kaya tasayangan ti oras ko ngagbalyo daw. Isungad adakit ama inlabakan ka, baday. Anya ka diti order yo, kapitan? No anya man ti adda dita. Iso ti itin mo. Napintas ana lapsat ana beauty abalasan. Ado ti mainom dito kapitan. Agpili kayo. Jakmet amo no anya ti kayat yo. Mangyig ka iti may sakis aber. Napintas abalasang ana lapsat ana beauty. Anya ka diti pulutan nyo, kapitan? No anya ti kaiimasan dita. Iso na, napintas abalasang ana beauty. O sige nga rod, kapitan. Tainak anaan ti order yo. Sige, urayan da ka. Awan ka din ni Uncle dito'y barangay hall na nakwanang. Awan maot ko arog. Manipod ka di itay bigat kat saan nga imay? Dimbagas laeng itay bigat. Idi kuan naglogan damot iti tricycle. Malam to siguro an magsublay. At ka di naka-schedule ang meeting na? Ay, jak amaw. Di namat imbaga, no ada meeting na. Kanayon mo to naman pa ni Jay Ilay. Wen nga rod inton sumangpaut, madlaw ang nakainom. Nasumok naman ang ti panagininom na iti arak. Ijay pa'y mat nga rod Ilay. At damot arak alakaw, no kaya't dati uminaw. Ay, mas daawak nga rod. Saan ba't asigod akas jay ni kapitan? Manipod kad kadwanan day di atataduraw. Kanayon damit na mapani Jay Ilay. Apay, at opisina may jay ilay, paray. Pagkunamat nga da opisina kay J. Ili, pare. Kanayon ka mo ti jay. Saan ka di arumba nga di ta opisinam, di ta barangay hall, ti pagyanam? What is the problem, aya? Pakibiyangan pa ti opisina. Agsipaw, tamay sak abu marangay, paray. At dakarbangak amang dilaw iti madingar aramidan. Saan ka nga inikan iti karbangan makibiyang? Ay uray di nakinig ka iti karbangan. At dalat ta karbangak. Kaya't mun sa katag pinadasta. Anya nga iti padasin ta? Iparaman ko kan katoy gem-gem ka. Nday. Ay, saan nakasta ka ababa, ti panagpanpanunod ko, pare. Kas kalaubing agberok iti kariri na. Ay, di ta ka malagay. Ay. Nagsarita kayon samot kin ni kapitan di tadalan. Way, yung kasla si mabalin ti panunod na. Apay kumaasim mabali ako nam. Dinilaw ko nga main, ti kanayon na akaawan, iti opisina na. Ibaga nakidin nga, pinadas kami kanaw. Anya, nasaon ni kapitan dayta. Win nga raw, kas lagpan panunod nga ubay. Kasla saan mutin a kapitan no kasta tibagana. Dayta nga rod kay, iso pinanawak langin na. Nasayati na ramid mo. Tay kunada nga rudaun, no asino ti adanakam na, isaw ti agpasinsya. Napanamang Kyle. Apay aya, damag kala adamag. Ti saludsud ko ti sumbatam. Napanam ko na. Napangkam naghapi-hapi ni pariduro. Kasangay na nga man. Kasjay ka anakan. Kasangay na, iswa din ang gayak. No kasta, kasangay na. Win! Inlibre na. Aya, ay, kunaklakit din no sa dino tinapnapanam. Sana bali. Maminsan laang mo't iti makatawan. Pare Kapitan,
Mapantaman ni Jay Ilinton biga. Wendo raw. Kailiw ko tinapintas ana beauty analapsat abalasang. Isu na lang tawan pa'y kwartak ita, pare kapitan. Don't worry. Ada kwarta. Ha? Kakaiso na ana alak ti honorarium ka. Ililibre kita. Ay, day taman ti kayat ko kan ka, pare kapitan. Layos manan ti arak ken pulutan. Imbaga ka ni kwaraw, kasangay mau. Iso saanin ang nagtagtagaray, idagdamdaman. Kasanungay, numaamuan na asaan ko gaya makasangay. Bilinag ta mga no agpulong kanibanang. Day tati kasayatan nga aramidang, pare kapitan. Pare, masapatay itong bigat. Ay na, magagaranak ang makakita iti siksi abalasang. Ariglado, pare kapitan. Ay sus! Urayin kanto niya para daan ti tricycle. Masapa kanto pare. Nasao ka din ni Kapitan, ti dandanida panagapakin ni Badong Kaukwaraw. Awan mo timbagbagana na natuyang. Anya ka di tinapasama. Dinilaw sa kanu ni Badong ko ti kanayon na apanaglangan. Nasurun sa ni Kapitan. Kanayon ko matadilawain. Kanayon latamot ngaglangan. Saan mo ka di nga ayunan ti aramid ni Uncle Mau, Kwaraw? Sana? Tarumbang ko akanayon nga aday di barangay haul. Tay sukat nga rin ti kapitan. Imbagak ngamin kin ni Badong Kau, adi na dildilawan. Ngam natangkin mo ngamin ti ulo na. Makita mo't nga ni tata ba itong akanayon nga aglangan ni Angkal? No kasta, ni Badong ko ti ayunam, Kwaraw. Wana, tay iso ti hustaw ti bagbagana. Ada kami manin, ading anapintas ana beauty. Wan Kapitan, anya ka diti orderyo, iyalaan kayo iti naimas a pulutan. Sige man nga raw, napintas abalasa. May mayat ti hard nga arak, Kapitan. Iyalaan na kami man nga raw, iti kanginaan alakom nga arak, ading anapintas ana beauty abalasa. Wan na, Kapitan, ada istig side nga arak ni. Day tama. Stitchard! Ay sus! O sige nga rod, Kapitan, taalaag ti orderyo. Napintas at talaga ti balasak. Pare duro. Wan nga raw, pare. Awan la kumati asawa. Armag na dyan ang balasan. Imbag no kayat na ka, pare kapitan. Apay kumadi na kayat na. Kit kapitan na. Kasano, ket ubing pay kan balasan. Idinto ta si ka, laklakayan kan ama idilig kan kuana. Awan ka di manan ni pare Inteng, dito'y barangay hall, maray. Adda ka di ibagam kan kwa na, kabadong. Adda ko ang kasano may bagangay, ket awan mo ngarad. Ibagam kanya kun ta ibagak ton inton sumangpag. Ay saanay, si Derek iti kanayon na akaawan. Ita, awan manay. Nya mutikas ta klase a kapitan ngay. Noan niya ti parikot mo, may munto ibaga, no adda ni kapitan. Ay, makapaawan ganas na dya kapitan. Awan ta muna. Ay, suron kan. Ibagam to day taken kwa na inton sumangpag. Wine, saan ko asar dengan? Ingga na di makaamirais kung nagbalew. Malaman nga rod ka ba dong? Bareng mapagbaliw mo. Kumparay, iso saan ko asar dengan? Bareng agbalew, maray. Kasta tinasaya at agayem ka ba dong? Mangrikap kami kuman, Kapitan, Mang Doro. Kasano nga ket sana na makapagnatoy kadwag. Sige, bayan nyo pa'y lang arod ang makaturog di talamisaan. Apaman ang makariing, yawid yun ton, Mang Doro. Pakikita mambi ita mapana kay Jay si Arwan. Sige lang, Mang Doro. Nakaturog met ditan. Sige, panawan nyo latan. Sige nga Rod. Kita manwad daw masidagan kwa na. Ang mga nuan niya ti aramidan dagan kwa na, Sige, Mang Doro. Pimanaw met lang ni Mang Doro. Darasat nga alakan ti pitaka ni Kapitan.
Aday ka, naala ko. Darasat ti pumanaw dito ay ang mga noag subli ni Mang Duro. Mabiin, ngumawampay lang ni Angkangil. Sa payjak amo no sa dino ti pangsukunak kan kuana. Ay, awan pa yaya. Adda na kay bagakay. Akadwa na kanun ni Duraw ang naglugan iti tricycle. Kuwarab. Win ka nung around. Ay, ang mga nun na bartag naman nina. Ay, inak man ni dasurutay. Ha? Ay, sige ah. Naglugan kan iti tricycle ka. Tadwata amang sapul kadakwata. Sige. Mapantay jay ilay. Inta sa pulin ida. Kay, nausawan na ni Uncle Mab. Wain tataba daw. Agyaman nak takinadwaan nak anang sapul kan kuana idirabe eh. Umay ko kumasaludsudon kay. No, aday bagbaga na mapukpukaw ka no, apita ka na. Ha? Mapukpukaw ti pita ka na? Uy, awan mo timbagbaga na akas na tataba daw. Tay dinasarakan tay jay inuman. Uray na bartay. Imbaga na nga awan. Mabitlaing, tay nakayaban ni Uncle Kao. Eh, saan ko nga amutin na pasamak idirabi? No, saan nga imbaga ni Kwaraw, paray? Apay, talaga nga awanay. Tiwalit mo, paray. Ay, awan nga rod. Sa padakal mo ti karga na jay. Ay, sayang paray. Napanlang iti inuman, ti dakkel agatad, akwardam. Tuwan nga rod. Ay, ada atap ni pare Duraw. Adya na pintas ken na sikse ken na beauty a babae tinangala iti pitaka. Ha? Isumatlat ti adda ijay idi. Ay, uray gayam na pintas a balasak, wano sikse. No, agtatakaw. Kay, agsubli ka pa ijay, paray. I don't like. Eh, agyaman na ka. Tauray sana na saya ti impakitaken ka, paray. Kahit si kapay lati nang yawid ka niya. Agsipod, takayat kong aramidam, ti pagribengam, kas kapitan, paray. Ay, uwan, paray. Eh, don't worry. Agbalbali wakaon. Sikatin ang silaw iti nakulaapan a panunod ka. Sikatin na pudno agayim. Eh, tuladag ti kinasayaan ma. Good job, Tata Badong. Kasta tinasaya at agayam. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Voichi Paklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. This story feels like a very Ilocano kind of romance. Not soft, not glamorous, not built on sweet words alone, but built on everyday struggle, money problems, pride, marriage tension, and that funny but touching way love still survives in the middle of noise. In the file, the heart of the conflict revolves around their anniversary, their pigs, household money, and the influence of friends who pull away from what should really matter at home. The transcript also shows a comic but risky plan involving bread soaked in liquor and a pig made to look sick, all leading into a chaotic anniversary reveal. What really struck me in this episode is how Always knows how to turn a simple barangay problem into something that feels emotional, funny, and deeply human at the same time. On the surface, this is a comedy about a husband, a wife, some friends, some pigs, and a very questionable plan. But underneath that, this is a story about a marriage. It is about a wife who wants to feel remembered, respected, and prioritized. It is about a husband who may not always show love in the cleanest or way, but who is still trying in his own messy way to create something special for the woman he loves. And honestly, that is what makes the episode charming. It is not polished romance. It is lived-in romance. It is marriage in its real barangay form. The moment the anniversary is brought into the story, the whole tone changes for me. Suddenly, this is no longer just about pigs or money or barkada influence. It becomes about emotional neglect, because that is the real pain here.
It is not only that there is money being spent or that there are practical problems in the house. It is the fear that the husband is thinking more about friends, drinking, and outside noise than about the woman beside him. The wife's frustration feels real because in many relationships, especially long-term ones, love is not tested by grand tragedies first. It is tested by remembrance. Do you remember the date? Do you remember what matters to your partner? Do you know what hurts them even when they do not say it softly? That is the emotional center of this episode for me. And is such an interesting husband figure in this kind of story because he is not a perfect romantic lead at all. He is the kind of man who still feels believable in a rural comedy drama setting. He can be influenced, he can be careless, he can listen to the wrong people, he can choose shortcuts instead of honesty. But that is exactly why the emotional payoff works. If he were smooth and ideal from the beginning, this would feel fake. Instead, the story gives us a man whose love is there but whose judgment is shaky. That is very real. A lot of people in marriage do love each other, but they are still immature in how they handle pressure, money, and celebration. They still make foolish choices. And sometimes the foolish choice is not made out of cruelty, but out of panic, pride, or the desire to make something happen without admitting weakness. That secret pig plan is the best example of that. It is funny, but it is also revealing. Instead of directly facing the issue like an emotionally mature husband gets dragged into a trick. The idea of soaking bread in liquor and feeding it to the pig so it looks weak or sick is absurd in a comedy sense, but symbolically it says so much. It shows a man trying to force a solution because he cannot honestly negotiate one. He wants the result without the conflict. He wants the celebration without the conversation. He wants to provide something memorable for the anniversary, but instead of building it the right way, he allows himself to be pulled into deception. That is classic writing, funny enough to make people laugh, but truthful enough to say something sharp about how people behave in marriage. What I also love is how the wife is not written as just nagging for the sake of drama. Her voice carries reason. She knows the value of the pigs. She understands the household economy. She knows that what looks small to a husband hanging around with friends is not small at all inside the home. In many Filipino and Ilocano domestic stories, the wife becomes the guardian of survival, memory, and practical dignity. She is the one who counts the cost. She is the one who sees tomorrow. So when she gets angry, it is not because she hates joy. It is because she carries responsibility, and that makes the emotional balance of the story stronger. The husband represents impulsive love. The wife represents responsible love. One wants to celebrate, the other wants stability. The conflict between those two is exactly what makes this episode feel real. Another reason this works so well is because the barkada element is so believable. So many family problems in stories like this become bigger not because the couple hates each other, but because too many outside voices get involved. A friend gives advice. Another friend encourages nonsense. Someone makes drinking seem more urgent than duty. Someone turns a private concern into a performative male bonding moment. That dynamic is very recognizable. And the episode is quietly critical of that. It shows how easily a husband can drift from devotion into distraction when he is surrounded by the wrong energy. That is why this episode is still romantic to me, even though it is chaotic. It is asking a very real question when the time comes to choose who matters more, your friends, your pride, or your spouse. And then comes the part that I think saves the whole story emotionally, the anniversary greeting. Happy anniversary, my love lands with extra weight precisely because everything before it has been so clumsy and noisy. That line is not just cute. It is earned through embarrassment, tension, and wrong decisions. It tells us that even under all the foolishness, the emotional intent was still there. The husband may have taken a terrible route, but the desire to honor the day, to create a moment, to make his wife feel seen was still alive. And in a strange way, that is what makes the scene more touching than if it had been perfect from the start. Love here is not elegant, it is stumbling toward sincerity. That is why I think this episode fits the romance comedy style so well. It understands that in barangay life, affection is rarely separate from economics, livestock, neighbors, arguments, and public embarrassment. Love does not happen in a vacuum. It happens while cleaning pig pens, counting money, arguing about priorities, dealing with friends, and trying to preserve dignity in a place where everybody knows everybody. The story uses all of that not as background but as the actual substance of romance. The marriage is not shown through fantasy, it is shown through labor, irritation, sacrifice, and memory. And honestly, that may be why these stories last, because they are not afraid to show that love can be noisy.
It can be imperfect, it can even be ridiculous. But if there is still care underneath it, if there is still a desire to repair, celebrate, and remain together, then the heart of the relationship is still beating. This episode makes that point beautifully. It tells us that marriage is not only about sweet words, it is about being tested by ordinary life. It is about whether love can survive the wrong advice, the wrong timing, the shortage of money, and the foolish ideas people get when they are trying too hard. So my overall reaction is this. This episode is funny, warm, and smarter than it first appears. It uses humor to talk about loyalty. It uses domestic conflict to talk about emotional neglect. It uses an absurd pig scheme to expose how badly people handle love when they are afraid to communicate honestly. And in the end, it still gives us the thing that matters most, a reminder that even flawed love can still be real love when there is effort, remorse, and the desire to make the other person feel important. That is the beauty of it. Finds romance not in perfection but in everyday survival with heart.